من همین ملت سربلند تاجیکستان عزیزم برای یگم گپ قبیح و یگم گپایی که از دهن من ناجا برآمد شما خیر او را شما خیر میگن монтажникҳо гирифтан як сухан 366 паҳлӯ дора ё гирифтан паҳлӯи безебша бурида мондану хата дар назди тамошобинот шунду кард. чуба нагуфтан ки ягон ҳадис нақл кард, чуба нагуфтан ки ягон насиҳатҳои пандомез мода нақл кард, ягон насиҳат кард. чуба ягон кас дар комментария навистагӣ нест. фақат дар бораи фалонча бугу ну фалончаи хелиш дая чӣ гуфтанӣ. ҳаргиз ман ӯ одамое ки монтаж кардан ба халқ дига хел фаҳмондан ман онҳоро ҳеҷ вақт намебахшам. салому алайкум дӯстони азиз, ина мо ба ҳамроҳи бобои қанд намози ҷумъаро хондем. кам тарак одам кам шав мо берун мегӯем. чӣ хеле мегӯян гапи беруна дар дили хонаи худо мумкин нест гап задан. як ду суханак ҳам баҳри бобои қанд дорум, ҳам баҳре ки ҳама гурӯҳи комментарияда нависанд. дар берун суҳбат мекунем. чӣ гуфти бобои қанд? иншоалло дар берун суҳбат мекунем. мегӯян ки домлаҳо ҳамаи пешвоҳои дини мо мегӯян ки агар сухани беруна дар дурун дар масҷид ё ибодат бӣ 40 сола ибодата хаза намешавад. ҳамин иншоалло балки берунда давом мекунем. ана дӯстони азиз, бародарои қадрдон, ман бобои қанда ҳам дидум, ҳам омӯхтум. касоне ки надидиян, одамое ки надидиян, ай дур дидиян, то одама ай пеш набинӣ, бовар накунӣ ягон гап дар, ягон кор да бовар накунӣ. ман ҳамроҳи модара шиштум, ҳамроҳи падара шиштум, ҳамроҳи фарзандо шиштум, ҳамроҳи ҳама ҳаққу ҳамсоё шиштум. ин бародари мо бобои қанд, бобои ҳоҷиай. видеои пеша тамошо кардам, набераҳои бобӣ, қандакҳои бобӣ гуфт ҳамин сухана сар кардагиай. ана ҳар коре ки шид дар ин байн гузашт, албатта ки шумо ҳамин бародар ҳамхорӣ кардем. дар комментария навистем ки дар бораи ӯ гап зан, дар комментария навистем дар бораи ӯ гап зан. чуба як тат дар комментария нанавистем ки бобои қанд ягонта нашид бихонд, ягонта қисса нақл кӯ. чуба нагуфтем ки ягонта ҳадис нақл кӯ. чуба нагуфтем ки ягон насиҳатҳои пандомез мода нақл кӯ, ягон насиҳат кӯ. чуба ягон кас дар комментария навистагӣ нест. фақат дар бораи фалонча бугу ну фалончаи хеле шидая чӣ гуфтанӣ, ну хеле шидая чӣ гуфтанӣ. ҳар гапе гуфт. ин бародар навкор ки буд намефаҳмед, дар пешти нофаҳмоиш мо ина тӯли 30 сол меша дар ҳамин кораем. мо медонем ки ҳар як комментарияи шумо чӣ маъне дорад, чӣ мақсад хати навистагем, ё ки чорнитон мекунем, ё ки удалит мекунем, ё ки умуман ҷавобтон наметем. барои ки мо таҷрибаи корӣ дорем. ин бародари мо ки таҷрибаи корӣ надошт, ҳисоби таҷрибаи корӣ надоштан пешпоя хӯрд дар ҳамин касби худаш, дар ҳамин кори худаш. некем ки айни ҳол фаҳмид. ай рӯзе ки мо блогерора хонааш даъват кард, моҳи бирён кард, хӯрдем. ай ҳамон рӯзе ваъда кард ки ман дига гапи қабеҳ намегӯм, ба ваъдаш истод. ина то ҳозира ман дар бани ҳамин бародар, айтан ҳамин бародар ман гап мезанам ки ҳамин дар гапи гуфтагиш истодай. албатта ки меиста айҷо ист видеое ки мекунам, видеои насиҳатӣ ва видеои пандомез. бояд чизи дигаро ман шумо да мегӯм. ҳаққу ҳамсояш ҳурматш мекунанд, фарзандош ҳурматш мекунанд, дар оилаш сараш баландай, метавонад ки блогерӣ накунад. некем ки ҳамин мардак дар дилаш ҳаст, шумо як ҷояшен, подписчикош як оилашен, як тат мошин фурӯхтанӣ. мисоли оддӣ меёрум. мошин фурӯхтанӣ бигӯ ки мо мошинро фурӯхтанем, бобои қанд биги ҳамира реклама ку, бо адади подписчикош як каси дига харидор пайдо мешавам, мехарам. ҳам кори ӯ буд, ҳам мушкили одам осон. ҳамин хел аст буд садҳо кори дигар барои ҳамдигар. И ҳамчи як чӣ бигӯм шумо да як чизе мешавад ки шумо ида муроҷиат мекунед, ин кори шуморо ҳал мекунам. шумо ҳам хеле як оилашен, як семьяшен. дасти ҳамдигара бигирен. дига дар комментарияш нанависен ки дар бораи фалонча гап зан, дар бораи ина 10 касида банависен ки я ҳадис нақл ку. албатта ман бовар дорам
همین میره شام حدیث میخونم پگاه برای شما حدیث نقل میکنم یک پند و نصیحت بگو البته همین خلاص بگو کام البته خودت چی گفتنی اینو بگو من گفتنی هستم که میگن که به پیر نرو درمانی هر چند سکندر زمانی هر گپایی گفتم ما در یوتیوب ان شاء الله با امر خدا در نزد خدا و رسولم در نزد شما رو جواب میگم با شرطی که من خیلی بیاین حتما صحبت کنیم شما بسیار عصبو دا میرسه همه بابا هم خیلی بابا بر نماز کن بابا ما در کجاییم میگم ای روزی که پلاتم ای روزی که ما اینا طول 3-4 ماه میشه وقتی بابا یک جای شدم ما یگان بار به نماز بابا رو ندیدم چی در فوتبال باشه چی در خانه‌اش باشه در گجای باشه بابا رو ما به نماز دیدگی نیستم خداوند نمازهای خواندگیش قبول بگردونه و شما رو هم خداوند بزرگ نمازهای خواندگیتون و درگاهش قبول بگردونه و در کامنتار که شما چیزی که نوشتین این جواب شما رو دادگی این جوابتون رو گرفتین برای همین خاطر شما آدمای خوب که باشین مسلمان که باشین گپای خوب بنویسین بگین که ما حدیث نقل که البته که هم برادر حدیث برای شما نقل میکنه اینا بود این همین خیلی که ما اصلا خیلی ده حاضر ما قطعی مثال این برادر قطعی مثال من جهانگیر شو قطعا بلوگر بسیار ما هم صحبت شدیم ما فهمیدم روش کار فهمیدم این بلوگر بعضی آدما نمیدونن همین یوتیوب بعضی آدما نمیدونن که جهان ما رو تماشا میکنن برای همین ما همین یک فعلی بد داریم که خودمون رو پس میزنیم من یک کس حرامخور یک کس زیناکار چی در کار همین کارو در کار نیست ما باید تاجیک سربلند هستیم که دنیا ما رو اعتراف میکنه ما ایروی همین یوتیوب شده خودمون رو باید پس نزنیم بابای قان یک گپ 366 پهلو داره این منتجنیکا کار کردن که پهلوی هم بزه بشه جای بریده موندن و مقصد همین خلیده ای هم تونستن هم کار کردن بریده موندن تو چی گفتنی همین منتجنیکا ما گفتنی هستم که ما در مسجد کلانترین بلوچستان عزیزم هستیم نماز جمعه رو خوندیم خطیب محمد جان صحبت کردیم من همین ملت سربلند تاجیکستان عزیزم برای یگم گپ قبیح و یا یگم گپایی که از دهن من ناجور برآمد ما اولا از الله پاک بخشش میپرسم دوم از مردم سربلند تاجیکستان عزیز بله همه وقت ما بخشش میپرسم سو کی خطا نداره همه خطا داریم و دوم این گفتنی هستم هرگز ما او آدمایی که منتج کردن ما به خط دیگه خیلی فهموندن ما اونها رو هیچ وقت نمیبخشیم آفرین پدر